siyahlangana nabo ebusuku kodwa Nihlangana nobani nabo abefundisi ebusuku? yes Okay. sinendlela zokuthi sihlangana ngoba basuke sebeshiswa ilamazwi abakhulume bephethe ama microphone so manje thina mabefika kuthina bafika ebusuku and bafaka ama mask bafaka iqoko ngoba akafuni ukuthi nangengozi kube khona umuntu ozombona iphandla lezi nazi kulesi sigubhu bone zabo zihamba la phezulu baneyinhlanga nabo bagcabile ngaphakathi hlala befaka amashirt namasuit angeke uzubona ukuthi labantu abanikele namhla kuzavuka inkonzo engaka ngifuna abanikele labantu mighty praise the Lord mayikhipha izwi kushwabana inwele kuwena mzalwane ukhiphe le mali why nabantu namhlanje sibuya bangenamali uthi nayihola nge25 athatha imali ayise esontweni yonke ancamela ukuhamba ayoboleka izikweleti abe nomashonisa why aboleka le mali uyathunywa nasi isigubhu siyakhuluma ukuthi labantu laba bakhiphe yonke le mali bayilethela kithi thina befundisi yithi uthola umfundisi uhamba ngeimoto engaka wena unalutho but you busy going to the church and pray Jesus after that you paying your money leyo mali ethuthukisa omunye umfundisi laba bafundisi abafike bakhulume kabi ngeinyanga mase bephethe ama microphone ebusuku baphuma bagudle ngapha kithi bese thina siyabasiza